Pozdrav dragi moji, današnja tema koju ste vi tražili, njegove, odnosno njene skrivene misli o vama i da li je zaljubljena vaša osoba u vas. Da vidimo, napravit ćemo dve grupe. Stvarno što se tiče te zaljubljenosti, evo imam ideju, imat ćemo dva špila pa ćemo odatle birati grupe, također i odgovor. Šta je ovo? Ajde vidimo. Neka ovako. Ovo bude grupa broj 1 i ovo grupa broj 2. 1 ili 2. Evo vi birajte. Dakle, tema je njegova, odnosno njene skrivene misli o vama i da li je osoba zaljubljena, 1 ili 2, birajte grupu. Krećemo tumačenje za grupu broj 1, da vidimo. Evo, da vidimo u jednoj karti ili malo više. Da, ova osoba je negdje na površini zato što ne veruje, iskreno da vam kažem. Ova osoba se drži na površini, ima problema da se prepusti, opusti, da je prosto ova osoba se ne osjeća sigurno, ne osjeća se da može da veruje vama ili bilo kome. Zbog nekih možda loših iskustava ova osoba preferira da stvari ostanu negdje na površini, da se to negdje razmenjuje ta neka fina emocija, energija, ali suštinski na nekom nivou flerta za sada. I ne kažem da nema osjećanja, ali ova osoba se ne osjeća sigurnom, dovoljno sigurnom da otvori svoje srce, već i da ima veru. Prosto nema veru, kao da nema veru u ljubav, a ne u vas. I ovdje imamo, da, jaka, ovdje mi je energija, skrivene misli o vama. Ova osoba vam ne veruje, ova osoba je ljubomorna, ova osoba smatra da možda imate nekog drugog, iskreno. Da, jako posesivna osoba ovdje. Imam mesec, imam kuću, imam 9. kuću, jako se ponavljaju. Ova osoba kao da ne može da dopre do vas. Najradije bi vas negdje vezala, zarobila, stavila u kuću, da zna vaša kretanja. Jako pozitivna osoba. A kao da je negdje na distanci od vas, nema vam pristupa. Nada se da ćete ponovo biti zajedno i kao da je jako nesrećna u ovom trenutku. Ovo je osoba koja se opseda tim nekim negativnim mislima vezanim, kao da se plaši da će se ponoviti neko negativno iskustvo, da ova osoba nema negdje pristupa vama i to su skrivene misli. Skrivene misli, mislim da ova osoba to i ne daje do znanja, da je posesivna, da je uplašena, da misli da vi imate nekoga, da razmišlja da ste nedostupni, nedostižni. Da, nema vam pristupa i razmišlja šta vi to radite u njegovom ili njenom odsustvu. Vidite kako mi se slaže situacija ovdje. Da, ova osoba smatra da ste vi previše na neki način privlačni, da privlačite pažnju, da kao da ste vi krivi što privlačite pažnju, da vi to namjerno radite, da skrivene misle osobe su optužbe negde ka vama, iz nesigurnosti, iz posesivnosti, iz nekih... Pardon. Gde je jedan, tu je obično dva, dakle, samo čekam drugi put da kinem, da već unapred vam se izvinjavam, viša sila, ipak ovo snimam sve live. Ova osoba, evo, smatra da je žrtva nesrećnih okolnosti, da ste i nedostupni i nedostižni, da ne može da vas kontroliše, da bi volila da vas kontroliše. Ova osoba čak kao da pušta pipke i da pokušava da vas kontroliše preko nekih drugih ljudi, zajedničkih prijatelja, poznanika i slično. Ili na način na koji može da vam uđe u trag, zato što mi deluje kao da ova osoba zauzeta nečim, ovdje novac, možda posao, radi i slično, ali smatra da su to neka viša sila, neke okolnosti koje ne zavise od njega ili nje.
Najradije bi vas ova osoba strpala u kuću. Čak skrivene misli govore o tome da bi mjesec u vagi, većina vas, ne većina vas, ali veći broj, ne većina ali veći broj, to je isto, veliki broj vas koji imate bračni odnos sa ovom osobom i ova osoba želi da vas nekako kontroliše, čak i familija njegova ili njena, jer kao da je ova osoba negdje na distanci od vas. Moguće da radi negdje, da je zauzeta, ili veći deo dana, ili čak negdje radi negdje daleko i slično. A vi koji niste u bračnom odnosu, moguće ova osoba sa tom osobom, onda moguće da imate nekog drugog zaista i da je ova osoba jako ljubomorna, ali to ne pokazuje. Čak može biti situacija, jedan broj vas da ste negdje zahladnili odnose i da vam ova osoba nema pristupa, nema komunikaciju, nema uvid u vaša kretanja i da je jako ljubomorna što smatra da privlačite jako mnogo pažnje, jer ovdje su si mogući štapovi, a da ona ne može da vam pristupi i da ste sad negdje daleki, neuhvatljivi na neki način, kao da ste... Optužuje vas zašto privlačite pažnju. Eto, ja mislim da većina vas to radi nekako, kako da kažem, bez svoje uticaja, volje ili namere. Međutim, sa strane ove osobe dolazi ta energija optužbi i slično. Tako da, eto, ključna reč skrivene misli, odnosno vas su obsesija, ljubomora i posesivnost. Teška, za neki od vas čak i patološka, tako da nije lako ovoj osobi u ovom trenutku, pogotovo ako nema pristupa i ova osoba ne veruje ni vama, a rijetko mogu reći da teško da ikome i može verovati, da je to takva energija koju sam osjetila. Eto, dragi moji, to je bilo tumačenje za grupu broj 1. Hajde da vidimo šta se dešava u grupi broj 2. Svi vi koji ste odabrali ovaj špil, da ima da li je osoba zaljubljena, kakve su emocije. Da, ovdje se... Da, ova osoba ima potrebu da vam... Mjesec Venera u Jarcu u 6. kući, moguće da ovo ljubav koja se razvila preko posla i da ovo dugo traje, da će dugo trajati. Vi ste se na neki način zbližili jer imate mnogo zajedničkih stvari, možda imate zajednički grupu ljudi, kolege, krug prijatelja, zajednički posao i slično. Ova osoba će vam... Kaže, očekujte poziv ili poruku od ove osobe. Dakle, ova osoba, ukoliko ste u komunikaciji, ova osoba će vam čak izraziti ta svoja osjećanja. Dakle, osjećanja ove osobe su postojana, tu su da traju, a za neki broj vas ovdje već duže i traju. Skrivena osjećanja ove osobe, skrivene misli ove osobe u odnosu na vas. Aha, velika ozbiljnost ovdje. Venera u Jarcu sama i govori o toj ozbiljnosti. Da, ova osoba kao da ključa ispod površine. Mora da donese neku odluku. Kao da je do sada kupovala vreme i sada opet ovaj reaching out, ovaj poziv, ova poruka odnosit će se upravo na tu ključnu odluku koju ova osoba treba da donese, vezano je za dalje razvoj vašeg odnosa i ova osoba smatra da je kupovala do sada vreme, ali da je vreme isteklo na neki način kao da ste je doveli pred svršen čin i ova osoba želi da počne iznova sa vama, ali ovaj put bez nekih maski, laži, prevara i slično. Kao da ste imali neki tajni odnos, zato što je neko od vas morao da skriva ovaj odnos iz nekog razloga, moguće da je bilo u pitanju posao ili trougao, ali ova osoba sada želi da počne iznova, okrene novi list, ali nevin, čist i bez skrivanja, bez laži, bez prevara, tako da će vam to ova osoba i izjaviti u tom nekom pozivu i reći koliko ste vi ključna osoba u životu nje ili njega, jer ovdje imamo 3 karte velike arkane, odnosno 4, jedna za drugom. Dakle, vi ste kao da ova osoba sada donosi konačnu odluku i ubrzo će vam to i izjaviti i ona lično. Eto, to su skrivene misli ove osobe, a i osjećanja. Za lične konsultacije najbolje da pošaljete e-mail i zapratite Exalted Venus, Tarot Astrolog, YouTube i TikTok kanal.
Ljubim